twaigua maru kana rogoji na tuona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo ende bibionthe ni bireketie na kuthingithuka na gukorwo ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jagukinyira chore baku imwe kwa imwe gukurukira mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwithirwo ni mambura jamorano rachio mathiko mambura ja kanicha birthday pass out graduation kana gwekirwa thombe kiria thomi na binge kathomba mambura jaku tukajikira kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811 Meru TV chionere mwanya. Tigania Technical and Vocational College ne tongerete kiri mwaritani jamote ya mwanya netoritanaga courses cha ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na ingi kathomba ciandikithia na ndikire intake ya September ya itete na mbere nditagwa Wilfred Kimathio Kamundi principal Tigania Technical and Vocational College. Application September idiki siendelete na itukuria alito ba apply mbele ya tarehe 21 muri joina na mwaka juju. You are welcome. Kumenya manto nkuruki turingire thimu gukurukira 0745 911 518. Email ni tiganiaistttvc@gmail.com na website ni tiganiaisttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College. Technical skills and innovation for self-reliance and sustainability. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukora na nginya gwaka muci biretaga ndwanja Wambere man ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kabagukethania bangi bakauga kabakuringana itheru na tutugaga gatukugambania Idanto ba confusana wendo ibyo binge usinda naturula ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka bukamenya na buru Kwera ngororia gutio mtogora mto adorete nikyo muchunku gaga before I met my wife and wenda kuntu kaangaratania muntu imbeane okutuga atumba okurekera mbotera nigekaye mbwe ondobo wako kaurana enkuwa rikana utegwikia ngare road test utiambite kumigura Mwega mwegere wa Meru TV mwega bwana kinamba kwa manaye kaire yake mubango wa rumuri wa AMERU na nkirigagira makuru kunde dite nambere kuri idhauri dite nambere kwa ukewererwa into ya Jumapili kagita kati ya nambere kwa tukeragira mantu mwanya masiro ya Meru na mantu marame ya tumakiri nambere account yetu ya Meru ogorobwe munde twina mbati ke mubango kwa munde kwa twina tongoja barabara wendetea twina bwana Jacob Mantire na Mheshimiwa Kalembe ende nyakaita tukewa tunageranwe kagita nika twina bwana Mantire ndani ya studio akaina mbele kwa tukea nageria noe na kumenya himbi yoye vile tukina mbele account yetu ya Meru. Karibu sana kiongozi wewe ndugu wako na kana kwa kile mubango wetu wa rumuri wa Meru kwa mbele kwa tukea nageria na Meru labda
Okay, na mbere kugiketheria murithiri wa Meru TV marito maku nekego wea mbere ingukethia mutegeri wa Meru TV na kimwira marito akwenja kuma Ntile mite saindi siembe aregembe north Mutwati sengwera mutegeri wa Meru TV wea na ntuba kwithwa tutegete. Thank you very much. Na kwa munde kuwatania na aliyokorokia namba yako ya dhimuka namba chetu chetu 07076619 001 ile una kioni kia timu ya TV yangu na mbele kuwekea na tuwetwera mantu meletu makali yetu na mungu tukiuragia kaunti yetu ya Meru ni biete bwega munokiri kuwataniro katika gavana wetu na munini wake nukuona rukuru takaruka ina mbere kwiwa rugitumika rukurono akaru diete na mbere kwiwa rugitumuka nkoroki rukona takamantu makaina mbere kwiwa makeragira kana urena wa karwa acha atake na mbere kwiwa tukimenya kiongozi munde kile mubango wa kolera family na chio na antere chemao ndio tukiona manto makurigaria ara kwethe ukiumagira ndoa kios na manto makurigaria ndikana nukoyere nyambure ino kana nonye ndeto ino bambere nto kariembe lakini nkuona news ndona burako kuendelete na tio ntobo weya mbere ara okolea yokari mwishe kwa mutuma na ete ukariona kwa niembe ya kana uchokosi tu baba kuita uchokoda na bona mutuma ke nanto lakini bora mbisi uketa kura muntu mwaka kwa wenja kinya ketho ko sene na tonoina no bature ba mudetera ko tenda kwanto bembe kiumia kionde kuratuika kwina okolea makiri mita o yana wita kwa mutuma ando bembe barugwa yaetao at least nyane endo kiani kingi mwankarira mutuma na mama baketho bekwatanira lakini anto lengwa yo tembe ya imitumire baita na resotire tore tembe ya yes na ninyo tumba wito chokodanto mwanka mushi yes na akakwetho na chuna anto bembe into bira muhimu aeto baenderio kolea kinyo bate wigwa yeah akiya kwithiro ka kwenda ubukura mutuma kauma isibitari reto en general nto kinya yo 500 meters kuma kwa mutuma ere kwiro na cancer center ba chunero era endo timau ni aitanio at least a challenge mutuma na kwikwa kwina impact lakini ndo kareta anto manda buti na ukiro ya mutonuina tekona anto boba wirwa manda buti lakini akiende project nene kinya kioya anto bocho kora mutuma umite akoya kambo uketa akaba ko aetania kwena project at least no kunyirwa anto batura bakaraide nanto bomo bamudetera bakwari makosa yayo itade lakini ende ona no ruita mutuma etangeti nege kwa na manda buti shwale lakini kiongozi re mubango yo ethiretwa kirotha guntu mwanya kauntini ya Meru ikinontu karataka arathiete kurwa na munini wake ikinontu okole no ye mundi yukaratandwa na imubango ethiretwe akirotha kinya guntu kura kungi menya au okolea yukari ruare utikinya kiani kireo I think wokari baithoro bejire ne ange mondan tu okay wi utumanto bona yaka intentional ake kuthithwo bukenda mutumaro wanwe okaya kwithirwa no kolea kwenda akitinya kioi akita inyanto bosho market lakini ndara okari ara yokari yanto kutethwa kwina muchamanio ringi okay maisha yaku kuivi utumanto boya indwara ino na antu kiumia kiki onde anto bembe kumarebe ibirwe mama ke ya nokolea makiri iba kumnyithanga na yani utemu tutumba kuthwania bu kinyoka thania inyokera mwana munini ari kwa mutuma na ibakorwa mutuma na kwa na nyili anto baraba butingu ibe kamati iba ntureu wau okay ku otote thimona bu usiutira gwetha gwena mu anything muchamanio
au onthe yombero indi mianto bateri ako ngitine muntu bateri ako thwania kusantu iba thwana cia na thinki tombo iba kuthwania lazima kurite thongoi sure kwina karikire ringire ta rero yakarikite muchemanio ni unge wa governor ara meri mikaitu mikuruku mwandiki wetu wa ndeto wa Meru TV na thie na mbere kwigua akitharikagirwo ni kabori ya governor na emundi andiki ndeto ba nyombe mwe ya ndeto wa county yetu ya Meru bado bathie na mbere kwa bakitharikagirwo into bio bi na mbere kwigua biki nyangagwa ntikumenya ikarekeri gumba kurithukia ta kana gumba kuata I think inkuona anto baba wa support ba mama yakabati inyawa imbo na TV TV to baita family na kinyawo ibeto kaba nara kutimishemania mama so muntu mwandiki onteto ni I think andika birabio atire tanto to shawe kungu ndeto stumukitendo kiu kakura mwandizi wa habari kusiketi wandizi wa habari tuitho tweke unduni na believe kinyamo andisi akatenteto ko buri kona ne ke itena uma na o maboiwo ngi okuira ko baura tumba kuthomera tukona family waita family either kwe mtu kwenda kuona imbibio gari kukire okolea na waita family rona ne nara kukufeo mama aki lakini baraba angi TV ngi cia turetera misio taaluma ya wandisi wa habari ni antu batipendelea nonje eriko mongo iyo ikoleta nteto barikari batumba kwengela kana bataura I think ibo bojera chobora biblia jua kusibate kororwete nteto itio ndi kubaura makosa mbere nkwenda kwira andisi babare barabaura na kamera cio rwango pole lakini kwina murungu na ndenda kumenyithia msemurea na ndebetu akiwa kuri antu barorere Meru TV TV wingi umwe mwandiso wako urawa lakini nyawe na TV I think muntu enaki ke kuro kumba kwithorwa mumero omilikite TV kwanza ibo bweya I think tutibwiri kureta ndona na nguira antu bakurita ira biashara ira antu bakurita kando tutibwiri kureta ando acio kusinyabo bena antu babari na ibeta maeneo yonthe bakaba bionde bya bikwendekana inyetho abatona nacia nyeyo ni ti profession kusio etona na shinto byanto bangi ibaite family kanisa kolea so ibadake Ameru goleli TV rengi biombo bya habari bira bingi bitho bino uru na kwithora we na inye kwithora we governor ya tumiro ku intimidate anto habari so ndenda kwanto wandisi babari nyawe babwiri kuona na bastu kitendo kiu na twende itokestu ko stetendo kekeya bwega kira kithithiritwe mwandisi wa habari na I think mwandisi wa habari betenya kuntu kwina ando na batira dawa mbona nya fujo imbingi saindi na batiura wa betanya na Afghanistan na ndo bara bakiro ya nyanje cie ndinge nenge bateoro antu babari akibake yakorero Ameru kusi uyu enda ate kwendeka bwa ndikona akabo emante ya me timante me so problem no okay kiongozi okerwa uri tutongore bwa governor wetu kawira mwangaza na mautongore maumethiri tumare yagu nyuma kama makurukete yagu nyuma ni gomba kuburo itiata ndiko mnyambio rate kawira ni kusinde tatekona byamba korete okay akwithero imuntu wana byamba tumba omurete twetho twikona but mwankathai otewo compare noe tumbo compare kaito tongori bawi bane heshima nene kaito na ina nto bene heshima na tangwire kuonekana sio tethi Ameru munya the same kawita nyatho ko irambingi oketa kabro irambingi taunie mutindo imunya wathererie maua kubu kaito no ya the same athiatilia aitangwira abwiri kurita lakini yeye mama ke kuma too much okolea na akwithero indi mbere bia ende to senate okolea ya rentu kwimwe ndi rirwa ithithia 5 days so 3 tukuijele icio office sangu ingi cia kawaida na mnyama thayano yetu mea imwandikwa wetu na mushara ukithira mweri ari wa imbesha cietu so akakwithwa tangwite netumi basi uteye kwithirwa akiri yambia cietu so ntona ko mureti ni ntona namba ntona bimbo
umwikirira nombi Bwega sana. compare na bau bakilugire Yeah. bo belutire. Thank you bwega sana murithiri wa Meru TV wikio nini ya TV ya gwetu magarukia nini tu tukoina mbere kwa twichokagira tugachokera na kinya Mheshimiwa Kalembe ndeni ya Mobango huko ni kwa Meru TV. The BT Sacco nä sacco ya kwetongeretie mantå jaki mbeca na tå reje gå kinyä kiroto gäaku nä twejenaga å tungata bwa mä themba ĩngĩ normal savings, jaza savings account, the BT Total savings account, school fees account, the BT fixed deposit, minor savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyo turiongera kiredo angiciato irere maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, athi na kinyarare. Kana uturingire thimu gokorokera namba ĩngĩ 0701911765 kana utume email kere info@thebtsacco.co.ke. The BT Sacco, our sacco, our growth. Nyonto bwabata kubamenya na kumenya jamani jarabaga na kogecha kiri mugongo na borea bwabatikire bagwetendea itachemuka ile maneno utasikia ni kubwa. Nikiri mubango jwa Rumuri Extra tukushondesha Juma kwa mbele dhaigiri shogoro mwanga dhaidhato ugwatete na Faminas wa Kimathi. Rumuri Extra gatuba murike na tuba menye. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona ruririmbi rwa ntogo. Bwega muraithiri wa Meru TV gatu inambere kwa twichokagira kairi na tuthi na mbere na rwaria rwetu na watabura ndarikia na ukwira tukainambere kwa twichokagira full house kana tu yuri twinde Mheshimiwa Kalembe akuregia ukinya ndeni ya studio chetu tukainambere kwa tukiwatanagira aga kwanderekea tu inacho kengo tukainambere kwa tukiaragia maingi makoneni na county ino yetu ya Meru. Karibu sana mwesh. Wethera tukwe kwambire kidogo lakini gotie na thina ibwega no ntuba kuona kanya ukinya kire studio chetu kengo twina mbere kwigwe tukiaranagiria ibwega fitness kethi murithiri wa Meru TV tukiambiria ibwega fitness muntu wa kwa mungu ataweta mwana naru inkuwa ibwega muntu nya tikawainda ona tukayana arwa na bila muziki yo wonde
pole ndagwatika jamu kidogo but finally gukinya nikaenda tumba kwa radhi na muthikiri na mukari wa Meru kirima tujara mbere yetu. Asante sana. Bwega sana, thank you very much. Mwisho wethera tukwariria na kiongozi bwana Mantiri mantu makoni na muchemani we mundi na antere chia mawa muchemani wa mama ukolera ya mama na ithie na mbere kuigwa ikireta gachagacha kujene chiarike na kuyirwa and kibama bande to baina mbere kuigwa bakiuragangagirwa kamera chiao bali ngangwa imo mantu tukwarira ndikumenya ishino ya mundi kana yokolera no ya mundi umithukiti atago pasano twatongore kathomba mai bethere tubakibumagiria Meru na kuruta maoni mago igoro ria okolera ya muthenya we mundi onto bo buthukiriti ata mbere ma kambere muthikiria. It is very sad kwithirwa ihita rionde tukigonga vichwa vya habari na kwithirwa o ihita na ihita no muntu umwe kuangaziwa ndene ya Meru nangwa na kwira muthikiria ara tuthikirite Meru ni nene ngurukia muntu umwe gavana twamuringire kura athithia mandate jawe ya kutumenyera kaja kumenyera county ari ofisi na nguge ndageta commission na it's very sad tukia narua kwithirwa ye kangavana atirari na intelligence ya kumwira ground rekari na families utongerio mwega ingwitikia kana riria jeshi thero ndwethe ukaja kurani uka defeated inya ko retreat de guchindo no tuka oreta thiri na dai furthermore gavana wetu karwa bitina gavana kaura mwangaze mtu bitina na I doubt urakorefaga kwa mama ali gavana no mtu ituiji mwa kuruno ukiri no thiri na no kureta ngwataniro katikati gantu iba ikikwetho ina giti aspect yu ya mwekuru nubatera kumenya bugwega you don't go where there is fight kana ara ugo kumenya bugwega kwina untubureo na mbere utirenda kuthirwa no kwenda na ambuge uju udunga bano mbagwita igembe nerika no maugutho kwina gintu there is something wrong no udunga kwithirwa atiri tagetie kuno igembe na welasta kutigugano na munini waku na umite igembe wewe na umite igembe uganda byo bra kwenda na nyoka ya kutega kiri nyombe wenteto unaona igitaro ndeka le choka ile ya mutuma akakiribu kidogo arauga for information kenda mutenti mbaya na ntu ndene Meru kana igembe bathura mwana wao kana Meru ithura duke governor hawira ka map clean no ndo waige wakana ntaka tu mwakite ntaka dina mana akire ka juju na ntu badukia narrative yewe achoka ka kiraito atu badukia narrative yewe and this time round kawira unless akaridwende na ero Meru ite personal entity na ukagira mundu yotwira kawira gwita okolea ate gwita na capacity ya muntu kiumbe no ndo na gwita na bodyguards na gwita na PA na gwita na chamba mbele na plus ingo condemn nyabo olisiongwa ile gwita kukalia mantu ya muntu kiumbe kinya county commissioner na batere kukama out clearly nikino ndo intelligence ori natera uga nikino ndo kuno problem makara ya ukansu nikino ndo komba ko kwena ene alarm akare ku cancel nteto eu na bado bamwambio ulinzi at the end of the day kukalete kukena particular anonambio na duty ngaba nobwe na plus ka wera ndo ko tulika ageta mwanga mwarine tonto ilinkia duty ngaba nikenda ondo monia indicators ammonia is nothing na no twali chita ground master in fact to atengerante to eu to kona families ngavana wetu kaina bitina taka no ndo nteto imo batere kuoria bumwe ukija kuja kuwatra bonge na kioria na questions to kuoria nikigembe mieri ere muzinga tawo na igembe bia bakwenda share yao ya county cake
bagitiro tigwe oreo korea itete maita akwe maita 10 na kintu ndene yegembe ndikona kuwenya county imbi byongwa ibima bingana bikono bya commission wa tukere wake egembe kana nyambe na region biye kwenda ake ni okorea makobe kwenda ndata ibwega sana mheshimiwa, thank you very much. Ontubwa bwana mantubwa governor kwewa kirionga egembe now and then kiguna maoni maku leo nata labda motivate ko governor eneo yeah. Bo ila biba shote yondo na gavana. Okay. Sibitari ya mutwati level 4. Iti wondi ya rume. Dieta kreito atiera meset inya daita goro. Nete dieta. I think ukiawachore na rembe ote nonto murume ona koko mawa. Ende kawira nonto aidhoania areya na manda buti obwantu batora bakoya. Akaona nto bembe bahami muno. Atuko mito kominya na itukwelewa ni nyake akwithirwa akithona cibuku kari tukaruta na nto betu akio barako emanda buti nae kinya batu nture ni tuteza ciantu bara batu ciumba tika wira ake uteza cia ithinko ino mbitho empea na nya sendi ng'ombe imwe ng'ombe mwingiri 50 ira ciake ntenu ira goreta so ithwanira kawira ari thwania na kamatite akiri ciantu but buran kwenda omwira mantu yara kubwithia atia meya akinethre tu ena heshima antu bembe utumbo turetera ko leu mheshimiwa Kalembe akuwa saindi 10 na mweri umwe duno butete antu bembe bonthe ngui betonga mwekoro ntweru aki mwekoro kabere nko bitu bekamati Patrick Pio deputy governor ukabuta antu bonthe ngui akibiro turetera no kolea ndolelerie ntukwenge ndona kawira yakako kwe mtu were wena were kolelwe kio akili tikinya akili yake kinya kanisa uyo kolea rendere okaiwo bwawe takwina thina na ikaniso ndona thai yake ari aku kanisa baite family yani kanisa iri kuyomba gita antu komenya kwina thina so mantu yakawira to yelo watu antu bembe na ndenda muno bo mheshimiwa Kalembe wa kinya county commissioner Meru no leli nto bibu eto ko lembi na security cause intelligence ibabwire komenya kwina thina rera wa eta mawa na nto baituri rendi ne TV ne nako kutheta bakwa kya kwiya so nya security nera security team ya county nera abwire ko lelia anto beta ko kurotheri kwa turangana mitwe kutai netumi kabaki kanwa kusukolea tentu kwimwe kinya muntu ukwenderetwe ng'ombe na mande buti ikiendwa tu muntu omwage ugakuthiko kare nindi ng'ombe kinyila muntu ke burune iria itio ukwenderetwe rwari ikiendwa tu timu kinya antu baile inya Biblia yuwa intobiro atethia byo muntu kinya ngi etibati komenya so kwita kwa muntu omwe ng'ombe no turomeanika TV ne ithingi tekona bwibo bwaya so ndenda nya change ya uria njirenge yotethia antu na kanywani waku mheshimiwa Kalembe kwina tongore wa county yetu ya Meru I think mheshimiwa Kirinya na Mwenda Ithiri bakubanga kwira rwari rwa kurugamia okoleno kuma tene ambirie nio wari mujumbe wa Ekuru county ya Meru. Do you think ni thuganirie gare kurungika okolea county yetu ni batare kurunga na county assembly iboba representatives bantu ero batare gutaka bakona mantu ja bugi kana ja duki tani bakeja kuona any untu burabu mbokos break of peace I think bena that liberty to stop na kama Kaura Mwangaza president wetu wengo nyoengo na ugire ali copy atina capacity kurungamira county abauga bamutethia but things are coming once I would like to put one of the senator a female senator they kawere iko na area senate
agwita senate no tuligambe ni ari the real zamara ora tobatire kwa tu ino ndene Meru but ya kuma I the same beast iria ekobule bangi ati kungania bangi metho na ito akalite to kiuga kawira atitaneria na mtungi ngugi ndina manenya aske Meru na ndo tutagete yes ureka kwethia MPs kenda baruma mbere president na beto antu bakiu makatero akwiro kawira barugaira kwiro betire kuromba kwawe no tina unity ewe ara atongeretie bibara bonde uti mundu tina bawe no uti mundu inyokaga ungi wena ndugu tienu chikwendete na ngavana na watere kumenya atiri kida MPs kenda uti muchoro woro ageta to an extent that inya bara bengero ja bakarembe baumire itene atina muchore kibo number 3 ukejo kona even the first governor and the second governor Kreito Murungi bando na even the current uri abarumere au president yare au now is Meru County our governor Kawira Mwangaza. Let me tell you the people time time to governor na governor akeja kwa time county Meru ika tantumbi like Kisumu ora ona muntu akamama na mbiche muntu akiuga akaba into byawe biyo na ara lakini biche raira ama amenyo no murungu we manga bambiria gwita raira baba raira mwana na raira Roho Mtakatifu ono ukawira Mwangaza kwenda kuthambia akiri ti antu mitwe tukaye tukiuga akawira Mwangaza mwana bra twetete nondo gintu gra pomba kuga kya gavana kawira Mwangaza utomba kwithirwa ugo tina muntu uriku na nyora bukaenda nanwe buti gukara no nya mieri eri bwithirwa buri Lone Ranger na hivyo tumeona Mwangaza hizi Kawira Mwangaza in bishop the highest rank ni reverend the highest rank Kawira Mwangaza ni highest rank na plus nondo bwa gukoroka kakura ya kunganirwa iba guteta bandu iba konda first gentleman muraga baichu anenkero obichi no gugwa anenkero obichi we last that ote mwana onge dene Meru omcho ugenge nondo mukuru yo ni munene na imunene orende na nguge gwithambio baite family na already kuigwa na no tumwa na nakuthithwa mantu ja maingi so ni orampenda kwira Meru amwire atiri ibetike Kawira at their own risk ibetike Kawira Mwangaza at their own risk na Kawira she is taking advantage of the poor nondo you cannot give muntu ina ampara omunengere irio ugati jokia na family yankwire we have seen so many casualties tianto kire okorea okona polisi yongo na egukariti Kawira kana ekwenda okorea mono mwekuru kana ekuru bakuru bakiona ya mithumo yao yunangi na maronda na bakirira but there is no action take place rua kangeta no karama okorea ni rario iturone inya ana baskuru mutu ywetikite betaga nampi no kuigwa that colonization ya aju now urankwenda kuga feminist ndenda kuria atiri now Kawira Mwangaza ari women rep okore ewe antu baendere mono na baromba abera atiri mpeni gite kya ngavana kina mbecha mono na nende kanena mantu yaja gukorea butethie that was the language of the conversation maybe Meru atambiwa kairi you have started something initiative eto nini to 68 million now you have done it very well na anto ba kugwerwa eratire now if you give me an office of the governor imbetete kubutethia nkoroki nondo ndajo kya county eje na intobienu kuita tetone ichio korea nongwata na tambirio obutethia now kunenkerwa ni ofisi area no nenkerwa ofisi area urendo tuchokia nugigwa Misri
patu turi ruakirine turi muria kwa kuona tukaringirwa ngita tuine tutikuria kithima kuria 14 billion na riri tutikuria employment yana bara kuona thaira bakuina na ara kawira batere kwithwa te obokwa ikubangugi bara bakwegwe batiri muri batikujukia batiri muri nyotu bageta kuthia barita bakendia nongwata. So you are not helping those people. Now you are the governor. Governor gogoro batere kuthithia igweta youths wa batethia bangi bageta maskuru mbasari keje injega through mbete ikuithurwa every day and then utuko na muthenya I family yaku ana bara bakomba gutetheka na bakomba gukarabo bwega mbati utumba kugatire family life ko igita raka ko igita ukamweje ko igita another age group ogeta maka utumba ndre udaka uchoka kaire ntatone tia weje you can't ija ngavana wetu na muitithetie ngavana atoke kaire ginta tone ira tia tora tia kuthiurunga kithire yonge na itithete very clever aitithete na umume sana akauga imukuru we aguikia ende bodyguard bakwimbi bakuthithia au na we ngavana are you suspending the governorship nikenda tumenya atiri gogo mwangetha hiyo te ngavana are you carrying the title of that governor ogitakire okorea yes if yes nikino ndugo juki okorea ku no tubuthia peacefully bunenkanira na kwa kuthoi na thina no okorea tethuki why don't you find a way ore tubatero mithithio no tugata chanto ku ore gwithaia kirengo no chara bangi na wambirie kurumanga bangi that's no kuthukira yes ingira thimu tikumenya ka twiwe baire bathatu baba kuga ambere rutire endelea atwiwe uyu ari twira ta Meru TV. Hello no we kuma nako Bernard kuma rutero reko oliugata au karo parao wewe za tu yetu twana baitira itoro wangu tuanze endelea wewe tuona kana kaika mimi bwega sana chamba, thank you karamu tamboni. Okay, bwega sana yuri gavana ukarao falao Meru TV. Hello Meru TV. Hello no watu kwa lino kuma nako kuma nako Kennedy kuma nako Kennedy uretwira ata undu gati namanguru agutego korea baina nunya njira utinje atoina tuna ajali na ndindi kako korea ga mtu mwa ng'ombe na pindi tamwere kura ntatu ng'ombe tena no tu matona ya tukuzia Meru kwa guburienda kunengerwa ng'ombe bwinde nikurengerwa ng'ombe twinde Meru county. Bwega sana chamba, thank you karamu tamboni. Thank you very much Meru TV. Hello Thank you very much Hello ndani naona Meru FM Meru TV. Habari ya ugoro weta wata kuma na kuma mi tunyitha nyithiri sauti ya TV butu kwero rutero waru ngita fadhali kengo tuiganwa mami. Thank you Meru TV. Hello Meru TV. Hello watho kithimu ya kutwathukia ugetiga kengo tuigua na Meru TV. Hello Isaka Kingori bwega, thank you bunkona. Okay wita, thank you very much. Rikana ria waringa thimu yaku na twathukia igwe we karibu ni otigakire we bigwa the other side na muno nkuruki ugatigira ati kunyithanyithia sauti ya TV etikathukia barabari rutero arungi. Bwana Ranchi bwega no ntuwe mutamboni na happy birthday ya kwe munde nchamba bwega no ntubogoro ingo junior kinya wingo kuona sana orembera orindeni mutambo gatuthukia thimu ya mwisho mbere tuyathongia kirwa wetu Meru TV. Hello Meru TV. Hello tunyithire sauti ya TV tafadhali Meru TV. Hello no wote kwa leno kuma nako Philip kuma rutero riko uri ugata Philip
Bukethwa sana atongore. Ba uketheka. Matujaranga bana kulidia. Imantu amega. Meja weta kuruya nekiansu imantu amega. Na nuku manyito ringire kuwaijanda. Waringira kinyapuzike. Yeah. Na mwangane ndi kinyapuzike kiataki nyakisua. Nende nukona kinyakike onde. Kwa okube nchamba? Ango kwera ati. Kinyakike amuna rasha kuku na dintu kero nyembe. Kama sikule kana matu jono matu yako jombe. Ibwega sana nchamba, thank you very much. Ibwega, thank you. Meru TV, hello. TV ya kumame. Nda kwena TV orole TV. Okay. Itokwe wende twire. Ondoli atere. Na kama mwalimu omba kuweka akaya limasta toka weka wita na kila kuchana akali. Kugia okolea bati kudizo ikaire mia. Na ma MCA. Ibwega sana mami, thank you. Bwega. Bwega sana mami. Ibwega sana mami, tukwewa, thank you. Gatuthukia thimu ya mwisho. Meru TV, hello. Meru TV, hello. Habari ya ugoro? Hello, itokwewa habari ya ugoro? Ana tio studio tu sawa. Weta wata kumana ko. Hello. Okay. Hapana. Na watwikira igonto konge. Bwega sana ndero nontu botha gatwethirwe tugitigana na ndeto inu kana tukirekania na thimu wagu. Director ba kwanti kumenya. Okay, sawa. Ibwega katuga tuitiganagia na thimu tukathukinyumia kagita ate kuraya gatwina mbere kwa tukendera bukwegua bora AMERU bangentete burangi AMERU bathurite. The other day governor arankirwe number are number 40. The BT Sacco nyo sako ya kwetongerete mantone jaki mbesha na tuliaja ukinyera kiroto gyaku netwejanaga utungata bwa mithemba ije normal savings, jaza savings account, the BT Total savings account, school fees account, the BT fixed deposit, minor savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account. Ngera kiredwangi cietu irere maua, mekindori, mudhara, mishimekuro, kianjai, athi na kinyarare. Kana uturingire thimu gukurukira namba iji
0701911765 kana utume email kere info@thebitsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth. Nyonto bwabata kubamenya na kumenya jamma nene jarebaga na kugecha kiri mugongo na burea bwabatikire bagwetendea itachemuka ile maneno utasikia ni kubwa. Ni kiri mubango jwa Rumuri Extra ya Juma kwa mbira dhejiri shogoro mwanka dheidhacho ugwatete na Faminas wa Kimathi. Rumuri Extra gachoba murike na choba menye. Karaja kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurire rwa ntogo ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurokera namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Tigania Technical and Vocational College ne tongerete kiri mwaritani jamote ya mwanya etoritanaga courses chia ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na ingi kathomba. Chiandikithia na ndikiri intake ya September ya itete na mbere. Nditagwa Wilfred Kimathi Okamunde, Principal Tigania Technical and Vocational College. Application September idiki nishendelete na itukuria alito ba apply mbele ya tariki 21 muri joina na mwaka juju. You are welcome. Kumenya manto nkoroki toringire thimu gukurukira 0745911518. Email ni tiganiaeasttvc@gmail.com na website ni tiganiaeasttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College, technical skills and innovation for self-reliance and sustainability. Ndene ya muturire ikwithagira kuri na nkathi mwanya
Bwega murithire wa Meru TV ati nambere gwetu na kuthina mbere na mubango wetu na bwega kibonde bara badito kwa kila mbere kwa bakia migana tulikana namba yetu ni 0707619001 niyo twire tukina mbere kwiwe tukiwa tana grandi yangu tutumire SMS ya kwego tukaina mbere kwigwa tukimeonaga nare tukuria kuringana gore ona Meru ithiete ata ukona Meru ithiete njirani ya mbega muno ri rukururwa gatika gavana na munini wake nukona taka rugatumika nukona ngwatanira no tayumba gucokanira kana nomba kwitwa karao mwanka tamwino ya gavana wetu Kawira ithina mbere kwigwa ikithiraga gikiurege tu uhoro wa imundi twerageria mantu mako na the nambera gavana wetu akinambere kwa kiritwa nio mbere makabiri sana kai tuinambere kwa tukiendelea gavana wetu akiwetwa namba ino cha muthia na namba 40 na arora ino wetu akinambere kwa gitaro kiri in terms of the development ya county ya Meru kulingana na utwire gugu uliona atontugo kona taumba kwa wewe mwana kona taumba labda imantu tumetheretwa makirutoka na wale mwana takuona yako mbere na mbewe kwira 41 ntakona nya yake ya uma kwira I think 47 ngiakwirwo ndimwikire ne ndimwikira cause tutikwenda kwaria rongo burara cia itaragera itu akirongo eragera itu billion 12 bilioni 3 iri kwa ya Meru County kinyoke eta mtore South Imend North Imend Central Imend kinya buri wa mwira ko ni ntabya kawira utebya ko ni kinya project za sie buri mbingi i partner na national government bara na World Bank lakini mbesi za sie tu cia Meru ile bi kurutithwa ngui utiongo itikia Meru ye wetociona ari kurutangwe so ni baba murankite photo ni ba ndona 47 ya 6 au nethero ya u na bunge burankenda muno ntike gulo kwira Meru ndonete mheshimiwa Karenga former MCA wa Bogeta akiwa ementire ko yani bena mheshimiwa Kimathi bena propaganda bakwenda kwathura na Meru ndendo bera aringi kinya bara wiboringa thimo babaingi nantu bakwaria kimenti minya Meru ituishie muntu akaringa thimo tu shaindire no muntu okumako so ndenda no Meru tutikathurano bia bina thina ti muimenti na tikawira ingwe ngavana kawira atikumba so itikuria no kuma njere ku kinyake kuthwa no kuma ku atikumba uburi ku atikumba ramwe shuma kalembe akuwa ndenda muno antu ba Meru tutikathora no siasa ya antu barabe na interest yo osi bamwe biashara bakurita kawira mangi ba ingo office yawe na mtu ya defend office yawe otebwa atumba kuwa muno ndenda kuwa kawira birakwenda kuthithia iko divide ya Meru rirakuya na rembe na kiminya kwina thinene ona ntwethingia ikenda inya thina cia ya ona bakwira antu baimenti bukona ndetirembe ndetate ndauro kundenda muno weshimwa Karenga na Kimathi oramu advisor kawira mantu ya biashara bareke ya mantu ya kwathorana na Kimathi na Karenga Kimathi utira kenda kura cia Meru yonthe I think aromba agiteke South Imend Karenga no MCMbu akora choka kuromba ringi lakini watu twenda Meru area rimwe kathuri umite na South Imend lakini kwetu antu bara baromba kura na kathuri na baumite embe nya speaker kaberia na ba James Mithika batonere kura antu bembe baere kathuri murunge kura so ndenda Meru bamenye batu thine tu timenti thine tu ikawira no tukurita ngwira ngavana buri wetha kuruta no kuona antu aringithimo babengi na ladies kinya yote umwe kuroi na thina ikawira wengo tumba kawe akwa ibishange kuru so ndenda kawira ke athwania lakini te kuona the other day kawira anjira cia ndwei athirie yakanjiriria ngi anjiriria na MCS anjiria na achokera Mithika ya bunge ya senator aya deputy weru I think ndathwana cia omba kuronwe tha imse muria kusi lazima kawira etho weitare onthe na mtu omba kuronwe kuwende tukwenda antu bonthe bamenye thine rero ni kawira aki
na kawira history yawe manto yawe AMERU iba isi ya maingi muno na kore itare akinya twangirio yaria lakini tutekwenda kuingilia family sianto thai na ritangwira abwiri kuritenga bana na ndenda muno security team ya Meru County ba muno wetho bolele team bibombo karika Meru kunto manto yo karika maoru aitia meya security team ni rabwiri ukanso nyamo chamani yu kosiba in intelligence ekuwa kwina thina mutuma na umitembe na thinera kawire nyo na mutuma itirathire ndenda muno nyokoleire kwendwa embe irome ikwendo project at least ira inyanto bongo bona bakona kawira na bareterete project nene na ithirwe utaratibu ithirwe thirikari ni akwina mwanya yo okolea nya security tithiro yani kusianto sande bengo ine cio na utumba kubanganiria security onde tamanto ne ya okolea ende nenge libo byo tombwende no ntone okolea at least ne no lienjirenge yotethia nto tutikuwa nto batethwa na tutikwenda nto barabe na nindi bacia na urienjirenge irombo kinyela ne anto bau no batomanirwe bakaenderwa kintu kiu kanya baeto bakaira kwa murea anto awita nara unangithia nge kuruma uru Mheshimiwa Karembe, ntukugwa gavana kuranko na mbeno muribu wanande. Manda uga. Ate ko buenya fote. Manda uga anko na ku second. But kampire yanto ba Meru. They must baba tere ku ba more worried. Ntamire cha temonde ne world. Ide tamaone arumi. Ntamire anene deti atemo because naturally a lady najuka wari weak naturally najuka wa but o mabungwa nya bibilia ni ugete but o mabungwa women are not weak they are not weak no ndu tuonete so many women but these months jamanene ngurukie men tene ndigurune na itonete ntami nyinge muno itemi ni sim ekuru rugugwa na bote bonde so Kawira she is very clever they could reduce angapana seat towards gender tutethurete gender kanga bana Kawira artibatere kwithirwa o igita no ndaga ataki one gender akiwa kera against gender ewenge na ugunyongwa wina mukuru nja arabu nande wambirie kwethia babangite babai. That is not the case. The position of governorship in Meru ite kwende classify wana gender niki barabare ku ko batere ku outshine nambuge atiri Meru kintu kira tutithithia na kira antathithia ndiwoni Kalembe governor na batere kwa heshima as per the constitution no tunwe governor wetu akariora akari no kungwata ubaga but tutimukira the fear ewa kondo twenderia tumukira everybody amukira tutimukira. It's very unfortunate feminist governor Kawira ko work na that kana gitara ore on the notegere ichemani yawe and wo kona wekirete to ni to yellow na whatever those people akiwa security yawe no rone tinya. I think the security the national security team iba watri anto bara ora iwa bakiwa vo EMDF Mama Defense Forces to matera go kinyau ko go to ninya Mama Defense Forces why for what reason to matera ko to enyo munya ataruithania AMERU kiraito ataruithania AMERU niki no ndu mwekuru ena ndoa why kwa kinyanto wa mware Yesu alirire Jerusalem ekuru wa Meru bwina mutino kwithwa murungu okubutethia bona the highest seat antu ikarua bo bwega ethirwa ne kuriria antu ethirwa ne kerere ethirwa te unity ne gita rothe antu kwithwa batikwendana na batika tayari
bwina mutino kwithwo nya mundu ura wengo munengerete office in bishop ari akwina murungu na kwaria na murungu bishop no ri iguru reverend no ri iguru ya pastor ko mundu te ajukuo ena ndara cha inge ari akware but antu nya bongo bakimwitikiria na ground in bishop ko sene na reverend owe na bibilia era kuthoma eri ugo kareka ko rithwa guti gwatanirite mutano abagu niki no ndu indo bya nthigurune no tonga bwa nthigurune butwathurana na wega ba mwathani kila tutumba kugwatania twitira antu bangugi reverend na bishop I think inyoka taka antu bo bo inyoka bakiaragia no gutego ko no muithagi sore kugo lakini onge no kuona na balance between the two bishop na reverend na iron kugatri kawero will not governor kawero will not end forever no tombo tumira mbinu izere kwa area Meru otomba gutumira okorea mbere thai ni office ri kwingi kawira kwenda utio uga kwuaga achethe theatrics tiawe ati gwikiti kingi akwenda iguru ekiria michemanio ya okolea kiria Meru betu tigeni mbwire iri ara tu by design no ndobwa 2027 na kitha teure uge kwithwa nyomwere ni gwokwa na gwitanja niki nondo okorene tukuona siasa niki nondo okorene tukuona 10 vya mbuleki orende tutirona 5 mwaka ijo mwejo wathira no rende tiere 10 vya mbuleki na ate akwenda ikumbreni wash Ameru akili kenda ba by that notion ya 10 vya mbuleki na plus na incentives na anto ba mametoro ba igwe kya muringeti ba mamire matresi na kuma au ote mundu kamure kiuria final faminas eta kiru eta kerua market mbo awere au kawera naja ndamuye tukarendione emwe last week ariuga ithima biria turite thate inga bano kugo ithima biria turite thate no korwa kithima kile gitumirite Rigia County, Mauta ya County, na even personnels. Bara warungamirite nteto iria itreni ba county ko ingorwe ikarangite Mauta jayo. Yongwa. Lakini kawera areta rendione akaeria Meru. Abera atiri. Ithi magori bile nkore ntorete ibikatete cost na 3 million. Murongo International. Murongo tebatere ko dwari ko abatere ko ingeri committee. Now I'm saying this in design no ndonko na ndo beto bakimuorira ampe na aria ogeta kerua thai kithima kira kenda karembe kana mantele bategeto kimurika kiande kirinda kai korewa kenda gitikeje kumurikwa kiono yete kunyuwa na ikiure kiran kwenda kuria mumero nde muri atire kamunya kaya kiraito ige kunyuwa kina solar of 68 kina tangiria 10,000 liters kelevete to eguru kina kiosk na antu ibaguta hoji abakinyunya kiangavana ikirinya nikino ndore ndi anticipate that igekati short igekati cost na 3 million na ne rinyare tori yake ne mumero ate gochioria nikino ndo Ameru mwangetha iro kwenda declare Ameru para bainge kana bara kawira kamatrete akiri ibaje tu imurimo jo akili. Yes, people are sick. Okay, kwa wataje tu faminasire invio to mumto gero akimandi buti na matoka ake akiuga ateni bila breki. Okay, kwa wataje tu re faminas imbibio to ma antobara na takaire iro wambecha na ikarie kirinya na gete kunywa roje bokaria mumto mwabu ya mbecha tienu no ndore ndi bwaje tu imbio ni akili. Meru etina mwanya na shakaola mundo mwe oredo Makenzi areja kudhiria Mombasa ereja kudhiria Pru na no kona mbimba na bibi ngime baiti bagae kwau andu bongo bari nomo batiba thomorwa akiri bakua bongwa no kongwa tabubaga the same case with Meru twenderwa narrative eteni bira mbureki kawire ja no korea twarewa muria kithima twarewa muria barabara twarewa muria sibitari ndagwa recently last week ngavana kawira aretete
ateka daktari mateka na TV ewe avera abo aparindo imenjetire bwarie na buge cibitari chonde chena mbio chena ndawa they stood there hopelessly ndino mona ndino koje aramama ni usuge kairwa akirira nyi au go tiundenge thithia no to teki ndarega ntego ndo moru kante transfer we mbe kwenja inkorewa ende te service kuthithia mbio kuthithia ndo. That's the kind of kawera we have in Meru. Murongo number 1 neno ndo ati uchokera o uria aragia ndo chekera ito neno ndo ati uchokera era Ameru abera atire kwaria mano ndo mbecho ino chuirio niki no ndo ati kumara era kreito sore neno ndo ata umarera kajuju sore anda bwandirire ingenyo kenda we alichwa ka houses kana ka island kawe karaga karawenka na kyaira ya Meru kambwera babu na bwenja ndinama joi motino to na junda na Meru na imurungu twete punishment nikenda tutaga njoka ye durutia Yesu Kristo tuirira i punishment twegi. I'm telling you kawere i punishment no ndo tuimeyene twarega kuirira murungu atupanisho nojo no ndo ria tuktienda mutongeria tuithe orongo no orongo burio naruana kiri mitema ni oneria eu naru ukaige gembe. Many people are crying because reka wera uge bawi bajo kerwatua be muntu achindano chioji na ara biarene chindano iro kona magari ya kanso jokomata bageto tana ara biarene chindano itumeri okona na imandam na mama togweta mama ana be muntu waende na chindano yu because mamure anenda kukalia everything kegwe otikurombete kwa mpempe ne chenjoa nino ndo tugwitikika wira wenka ukekutho antu baba ingi na baba ingi bathingati baiyete nino ndo tukuthuganyika wira wenka otheri watukariria mbeca chetu cha Meru na teomba kuia. The other day mbeca iraurite nyingi muno turoithiro baba ingi bari ngo transfer na baba ingi bambirie kuwekwa ndene niki intimidation siyeje kuma kinga bana wetu ino dinama ura tukathiria mantiri na ura nkuromba kinya ngithera Yesu ikwara problem we ikwara problem reko eje neyo biethero kwetho kuna chandira kamise kina bendinego turenda mantire ya bendinego wowe sandiraka nani mpe tuge totena mirungu yakonze totena miraka wera never kinyoge kutho atugeta turebareti county yetu owa kwenda tumutureria maru totetureria kawera maru. Yes, we are not ready kutureria kawera maru na twamuithora na tukauga no bande na barege no the one thing otiombo karia thina wetokirugura ngugi irareo kwanja mantri yankoire mwaka jujuri no ndu yu budget ya kawera oti wakathithia kawera she is very clever areta akona meya yeje tena meya bakarembe wena ba mantri baugite no guiwa no ndu kona kinya mukuru akawera ran discussa ba mantri na bakarute niki no ndu komenya ndu baba bamuithora na iba kuga uma kawera akajukia akiethia no murimi number 1 ageta ara subuigana arokona agurite kithaka kia kithaka kinene ikamagana jaire na akairiga perimeter wall na within no mwaka jumona ramomore nyombere were ara uria aeta ara uria ange na arithia ng'ombe nyingi muno ageta kwethe gakondo chi 001 murimi 001 niki target number 1 1.1 billion nitengie kugura ng'ombe 2.5 million mburi chungura nambi kawera no arethie atagetete 1 billion na 2.5 billion nikenda igithira ria akinya ikaruma wagi ikaia na ng'ombe imwe iri ndo 200,000 koi mundu mo tukaritia ethirwa no gutonga ng'ombe iria ukona tie kiaria itia kugithata ng'ombe ira konta na ukona ithinjirwo irigwa ni nchengu sana ite kubwinyambi to give people poverty ng'ombe imwe ukareterwa Frisian my friend ng'ombe re Frisian ukareterwa ikambiria kwa waki utimiteithia na wina thina gondi ndethetie ng'ombe ikareta problem wake ikibu wake umenenkaira almost 15,000 kendebwa ndindire kona 15,000 na roji iro 24/7 ikinyunya roji irio ispeto tunentere kongoni ikeja kwaga irio narwo ni ere agwa. Yes, ni ere agwa
finally bwana families kithie kenda mantreuga I want to tell you Murega Waisu has no mandate kwariria manto neja county has no mandate otina onya constitution yo mutambua has no mandate eshima ne akwego no ntuimbio mwekoro wimbio kurunga makulecture deputy governor is wrong TV newe na gwataki Meru na gwataki Weru na gwataki other media houses the other day na arua no kuigwa iboraire media houses other cha Weru na cha Meru TV now ukija kutho mtu yarenda u create monopoly wenka na gutan and dictator wango wa makeri oro karaira antu akabere bathi njukwa akakinya akambiria kwariria antu enjukwene Murega Waisu correcture deputy governor uringeri kura is wrong na gutwire wa muririre rando ngiri magana jana uti muntu uti rando kaba bo murungu abatethetie baketho tonga punte mwanzo rone ibwao bakomba kurira bangi marando yes kaba bo no kuigwa matinya murungu agatega ntuithinkia na rio ringire akehao kinyagwe atokoro tura kuromba akarunga mana murungu akamutethia areke kunyurwa areke kuonwa matharau no mbwatha mwanga netse nyamo Meru wengo ugire muntu arenda atiringa waneteke ndego kuona mwanga ugeta kuura muntu mwarine jwaku na wi mwekuru na utiwo gukia that is very wrong akugwata wa families akuinia ujuri akugwata no kona ntuithingira kale tunywe epio mwana ntu no mure are akugwata kuthithia atia so it's very dangerous Meru kukaria Kawira is a criminal. Kawira is a thug. Kawira is cannot qualify to be a governor of Meru. Bila kwenda Kimaromba na bila kwenda number 1 must go, number 2 must go, number 3 must go. Bwana Mante na ntereshia igembe atongorebe kubena mugokana kwena tongore tonete bakie rugamana na the deputy governor na kwena bangi na obethire tubakina mbe kwa bakimenagiria bakiugarie twa nyambene kare gutumira kwathora na AMERU ni ukabira ntikomenya ikinonto kwithire tukwe kariu ka nyambene yena mugokano kana tukaraba support kawira ya shuma kaevia na kwewa ngwende ne kwina apply te ekisoti list nekeri ugutirigera gwa ungi barabangi viongozi ba nyambene I think 80% to 90% will support mutuma tika to support nyambene mutuma to support ewe akisiawe yabura mheshimiwa Kalembe wa awa muntu anto banyambene anto baba ingi yakaba bate akiri tebu batindenda kuwa nage koti mwe mheshimiwa ajimwendia agwena muntu enwe nando utemutia inyaga wakaite sawa butenda no nto ibo kuona nando so anto baraka wira kuona agabo tebyo bakuminya tabarutana TV ne weyi na rendi ne weyi Kalembe agwa tokairita itwirite already kuona uma bwa Meru bukuroma but that support mutuma ito kuminya mutuma deputy governor deputy governor otebia sharomba gwetho na ciatwa na kinyaka nyaba kawatanira kawira otingo mbotwa so tu support uma bwa manto ya nyambene ya murega kuruma mutuma akiwa iba murire mbia ni aibu nene muno murega kurire embe atanirwa embe atathanirwa kwa imenti kutia konsento bembe ni wakari na awati eve wo mwenye na wembe so kia kwa mtu wewe akira mama kagaruo bembe imorera morera uni leka mugaraga ni bo baturinga ngita ngito etako kwina mugivi weekend so more mwembe nyakorota niko kwa na watani na akurire na tangu hivi kutukumukokoteni kwende rwaro kwenda sona ngata yuko tari royi so no gwigo no akia advice mama aimwira kana ntu bale I think morera akurire kwa mutuma kwani wewe kukurira kwa antu na kumurira manzima na tani wewe chana kule kuteve yongi
no ri gutete tionge na inya antu bara ba bonere mwere yo mutana kinya wote arome na buri to heshima antu bembe ba buri ko heshima osini akarimi na ndenda muno antu bara bakuona akakwemiru kwa thokana ni urongo hivi mathwani yonyo kawira kwenda okripi kukaragwe na yone ni antu bementi bakuona nyabo me antu kwe mwenyabo ngabana no mimenti ndipite ngabana no mimenti akethero bura mutuma kwethero antu baimenti bawiru batiweru aya mutuma ti imenti akiri verendio methodist ya cross ambene na imenti nya member wa methodist bati wiru mutuma akethero bura kwethero kopi tina sura oria badokanira anto bara kona bakai bakiareria kawira ibara bena interest sangwe na I think bara bakorita biashara dai baretera baikira kumya kiti omwagira genge ukona change mabadiliko ya maingi mno yakendelea kuya usikawira ndakwira Meru kiwa kya okirira mauro kare wa mutwe kawira ari rora ndweyi akaingeji ida rirantu barabonde akorwa bo bakawatanira akethera kene wengo kusuno kona narangiri kuingilia mithika waziri mithika inkone kimengera yona murea akiwa mithika na rore wero kwina makosa yero ya mithika akora wero kuko twesa marete na kwende mithika murera ri kwe makosa no ku TV sienda tu na ndenda mno mithika ayo heshima waziri wa Meru na waziri Kireito na we Rera Meru ya waziri wetu Kireito na Mwiraria bonka bale mawaziri zikanye kibake ya tu na commitment Kireito enkado mno na we Meru bonde ba mwatelere ba mwikira korora ba mwa support kibake arona uyu na Meru bakwenda nyote miyako otemiyako makingpin anto bato kwenda bonde so metheka kwetherwa bunge ibakuwa metheka ma kingpin wo tukona nyondo bakoro akabira kawiri ngaba no Meru metheka kingpin na arakora metheka na president Ruto basemana cyo kyomerimo dai metheka Colombia na kashago so noro kwina unene into bira to kwenda mwanya na bira bikwayiro kenyengi mbo toretera raisi tikawira metheka so metheka nawe heshima na kuwa metheka na Raure TV kunu kuingilia biashara chanto kusinya morea biashara obe no shimbinge no baite na bingi na toto kwenda kuingilia ndenda mno baminye Ameru batesha na Ameru bakira akaria thinki oguto weta kiome kimo giele kodro ko na Meru kwa ndirio change na tukaruta na Ameru tuende tuivamo tuli Ameru bamwe na kawira atwathurana bwega ngenda bua na ikiwa kawira na buri kolelo no mashuma kalenda kweta manto acha kawala na kwa Mackenzie no rona araka ashianto bakendi nyinto byo bakaulo buruki ni family muntu ayetegeria andabake bakorowa muntu bawikiro nyoche bongo bakuikiria wo ngo ayetegeria mwana kuorowa ukakaso buri muntu nabake ate kuorowa nawe ate korea na korea lakini bakasho bakero bakare ilo bakona murungu na bakarea so kinyakawira ndenda bora Kireito ri tiringa boria kawira muntu uri kwa batithia muntu uri kwa adika muntu uri ko awatithania na kawira burakari atita kiago kina antu bangi kinya kirage Ruto no ne Ruto mbere na rere wita kirage Ruto mbere aso na rere wita atienda wita antu kwina antu bangi baria nyerera antu bakeba bakera shabaya mwe enye idinki bolela na sinya bakera kwa diente tupimbe ya lakini akawira geba fora musha wisa wengo ikueta okasi antu andenda mno kanisera ya baite family kanisa eta wa baite family ndegwete kanisa kai family na hivi oteo Yesu ari abike kanisa uri bonita kitu oteo kona Yesu aedio ndio lelo ni baraba tumera ya vive to yochunguza makanisa ndio lelo mno tikande espatio kanisa ni kandomba irante romba lakini de muntu onjere dio oranda yake mu mabisho lakini bisho bwando takwenda tumera marieta ya tia meya bwega na kiongera kanini kau makireu ha
batu unite kwenda ini ndikwenda ini ndauki. The farthest corner ya ward ikuranya mo. Yes. Na roko dithio kolea. Na ate muntu ate aje tuni akili. We gogo akauma all those kilometers arite pikipiki. Na bangi bakamati. Beja balingire muntu umwe mpe. Akewa ng'ombe na bana. Na mundu natonyera sana. Na tete shikaola. Na ate antu already but na problem. Na Biblia yuga antu beto bari ura nontu boko aho. Na tu ya nontu bo bekiro mi. Twabathura. Na muntu ajetwe ka kwenda redemption na akwenda kutera. Mandira kwa lemo baga muno. Na atuge atiri. Yes. Governor wetu already nationally nekirite county yetu aibu. Aibu gwete nyana robi waruke ga umete na nondo a national de mura kwa ore umete county rego baibo kare ke Meru. No kera ku Meru. Because ni aibu. Ninge bi morete muno na ena maroro na byo nondo ndegiro muraga wiso akiuga. And declare on TV na oga kawera noe ina ate kumenya marire yako gwe. Noe kingpin. O Meru. Yes. Bibi ko wero na inyao. I think urato batere mu Meru ko dithirwa. Ingogeri to ne atongeria baba no mbigwa. To menyo no kingpin. No to wango era gidade. Furthermore, when another qualifications ile go tegwa. Yes. Can you go and meet those dignitaries? What about you na to mo wa reflect English? Quando odero mbagendo na wenda kuira anto, wenda anto boka Mungu. Ayungo ingoka Mungu. Kero wenda anto ayungo ingoka Mungu. Even no na okay chief of staff. No agi support ante to akaugatri. No kama no mbere ko java kabura rinjeru. Ndene Meru. You are no bibo to na budene Meru. Number 2. Weka waje mwana omuntu aria no dongita ne kulingo. We rota katikia una ndro magana je. Ungia na ndro ebati. Oro kesongira. Iru ambieu gavana. Esongira imbi. Number 2, number 3. Obere na ndiko kwathania bana ebati remo. Iwo obibo to na budene Meru. Can do you think katoka ije kabatu twinde ngaya ko ndo to panishi na to wara wome. Natura kumenya Meru yetu ni onene nkruki ngavana. Meru yetu ni onene nkruki mutongeri uri kwa eri ofisi. Gavana atiko ni ndio to ngokorea. Ari ni ndio to teria. Na teta fadhali. Na ato viviriondo dhurumbe je cheto ate to teria. Ke muri tingo wetu ato a service. Ile to need. Now we need quality services. No go what? Quality services. Tuenka mwekoro oduri ndene Kenya wange odo top 20 parade ne Kenya paduri etoteke the list wetu eka ke no urinaja niki odwa control budget araugete almost something to do with the 9% no eteke development mbete ingi chonde cheteke songira cheteke kire batiri mwe cheteke ndo nyinge na mbete control every day and night equal with the drone ikindi the yo change hands icho yo kone ko dia mantere ko iko dia manto jaja na Meru na menya atire tutekalia mwekoro umwe to akalia ekoro mo de ba Meru ya mwekoro ba Meru ikundi bakaya kwa mbecha bongo no to maiche jere itene no to ruiguitetie bare to ngiri magana jaire pombe kuthia te mbanking deu ino bamenye mwekoro na bakareti mantu ya mandibuti, mantu ya merengeti, mantu ya matresi, shame. No to is a let down. Nenda kuwa. Bwana Mantia. Nenda kuwa today. Mwanka vaira Meru ikinyite. Engarene sia Meru Assembly. MCs wa Meru, wabenda bateria Meru. Yes. Na bobo alema I think 2017 na mwaka 2022 kalembe na gomina wende mudia to dari mudia to PNU MCS beto pa PNU bai korea mudia ta sheria yake ama yes mheshimiwa Kimathi Lewa mheshimiwa Ngabu na
na mheshimiwa Rumano wetu asapati tupati PNU twabadhibire for 1 year tega mete no mo baita so MCs bari kuteria Meru kana kulitangulia shejo ndenda mantu yato yicoke patini kura kwina kiama kira kinene buru kia UDA munene kwika buri murungi nete MCs bauda abaririe abere abara batithia ta sheria gabateria Meru para bene iteba chunwe para be odo chama nyogo mete wa chuno odo manyo sedinda odo we na any position ke pate no te kodi bara pate guwa pachuno ke biele bas ndenda basi mugambi manyara MCs bas ati buri kwa kawira ora kawira obara kusinyo nibo minority kana kwa buri kwa bakitango yo check government yo check dirikali kundende nyabo batango ina bali ata monde idile na idinki manjo minority na muchai na ale ndakembe amno ne kuruira uma muchai whip wa unda muchai wa adwana then dari tangwe no ntorera kumete assembly ndo na imo baka chap na mbapo ko whip uwe so ndenda pate muno ili tangwe ite ya Meru kotimbati muntu yo kawera atekyama ko tutuburi usumbuke kawera na inya ipate yiburi weta mporo ayeta bawe banopeo munya ayeta bawe ba PNU ba dibiliva eto imweti na akile bara bange baeto bakari mandu ya Meru kuseiwe Meru isarakasi muntu ari olele nyawe mu Meru kaibondoni weta Nairobi badaye bara munyene yanda wana yiba myakaende kabati bali kuri oro county ile kaende na kabati so MCs wetu tukomyebo inyeli kabotena bakoethia twenda buturite aibweye wanjire ko check kawira wanjire kuone imbia ko bibia ya ura mwenda idile na mandakerenge ni kirenya bakuwa beta kwenda mshwanda bunge yo romeo kolea ni omwe muri aenda sinto byake na njara shawe ali tutumira ngale serikali na intobia serikali bwega sana mwa kiongozi thank you very much kuina antu kagomba bako tutumira SMS ya gairi ya gao tukainambe kwa Twitch ile kidogo no ende no tu wantu bangita ba ile kumbe tutia donge ya SMS wabo utulia Meru TV hello tu sawa kabisa baada yako no watu kwa limekuma nako rugata mudabra jambo yangu ichokela kwanza mano tutongele kwa kalembe na jambo yangu bwana mantire ndoto hicho ndo janga wana makuga wana ki aitilo miche ila atili tutira atiende okay au kwa pole okay yes bwega sana chamba rara bwega kinyago ni nchamba bwega sana thank you Meru TV hello apana yeye tukwenda utwete bwega sana tugirea twarukia limu yaku okarukia chap tutira kare muno aruga Meru County we are calling for an impeachment for the governor. We are tired of our dramas and lack of human dignity. Meru names a professional governor. Atiuga no kumanako lakini aliuga na wetambetwa kirema MC wa county ya Meru
kegutigera ati gavana kwina mbere kwigwa akiruta wagitini nontu itwethire tukinoga nontu bwa drama ira cia Mheshimiwa Kalembe drama na ipindire na kwaga mwe gavana mwega kwa Meru alithani kwenda gavana ora watongoreria bwega uyu ngeriwa Kawira gavana wa Meru nderio atiri mama kuma ara gavana bori ndonyuruma njira atwire gitwe na geria kimero kikomono lakini ngwetegyo yo omete na ante chabole ndonyuruma ntwaruga dira chabonto kotimbega na gavana edire tokina mbere kwe bakebe na geria na kibugendi mwanka wa omu wadira na gutina wega bedire tokina mbere kwe bakiona Meru TV ruga niko ndani salimia viongozi kukaza sana kinyo ruga atiwa nukumana ko lakini ruga ndani sana na ruga rwa emunde rwalia rwega sana bwega sana. Thank you my director. Oyo ruga no honorable Mutembe Laima Junior bwega sana mturuga ole mtamboni tutewaro ndero la chetu gaiko bila lakini mbele tutuma ruka Mheshimiwa Kalembe kitoni gavana the other day akene barabara ya Kibachia yetore mukuru wake kiore kuri tu in fact na kwene nyonge kwende kim Kabukoro Kawira aende matiri na awezeke wanasema okay liga natche kubwe gavana Kawira natche kubwe kwena Ontoborombire I think like 2 weeks ago gavana inambere kwa kini barabara ya Kibachi dietore mukuru wake tikomanya ontoboku ubudokire theater the first gentleman ena woti bwako nenkerwa dietore barabara Kawira gakathura na family affairs na governance ibi akiati kwa thura mapenzi ja waja ruramo no tuku akaroka yo kiro bisini ndo nyago agwita radio ni iu arari agure yo ari rugo ngeja kuga faminasi studio le kako ko bibiri binene nokona ororanga bana wetu era na kuni mugentu no na nianto ko no gekira page ne ko official account I think woni urabomba kugatiri faminasi Kawira nata gotombo omba ko donya bya tukurwa te muntu nomo nankwire gondira atima muntu ondo ari na kuina na kuria but to mukia psychiatrist auge nandu muntu ena ndo na describe ronda awira batere kunywa na kunywa anomo ara karabwega ko utomba kwitho twina mwaje ndene Meru na tote kumenya ko ito batere gutegera na andu baba ingi batere gutegera ngithia mbuge of finance nonto tekankaria kai AMERU ibairerera bongwa iba serious mature kuri antu bari irotone bakathia miaka 5 be ina puvate lakini akili yao efexerwe ke TV ne muntu bakiona ante tuire tweta kuona chukuru cheto cha Karikwera kare maratachi gataika chindano Kaura mwangaza can do anything kukamata akili tiantu na antu ibebere TV uyegwe no ntuite aria mantu jonge impono oge tanto ba AMERU TV impono oge tanto ba Kawira na nkono oge tanto ba saindi chionde na okaba balance na bakari lakini area mwene interview byo abi wangi no ndinyogo taka kiuria kire kiurirwe akiuga agoni ntenda gucokia kiu ntenda kuwa impi to muririte kiuria kire otaka ge page ote kiuria kioritwo lakini kiuria kire ya set kiro kendoria oria ya topic ya rirwa no ndo akagitata ya kiorua ko akiri ere tuguchetherwa please ndaburomba no ndibo tutegete na uburi umeni ge TV yewe na bukora akiri na bukethwa bwena ambi bwenomo yabo utegena no ndumwankera thayu bukero nara gukuthithwa anganga bana ngai na roje na aria na ikithima kya bara bange arugurira kekirwa TV na ume no ndukigita wa machini ndere ukona roje rugite kaja no tikithima inya kemwe kuma ngavana gutonya mwaka jumwe na mieri 3 kikunyugwa roje Kawira uga gukundia ntu roje faminas ndienda uthiurunke ndene Meru igembe rijukitu kana nyambe ni onde uria kuona thina yao ipipe bejo kinya bakaunana ewi thina ya akiri no ndo thina Meru te pipe
wojuria pipe mbere iroji roji roro renda rukathimwa visibility standard ikathithwa rukonekana gweta nara ipipe ingana ikwendekana but yoroba no ndukawena na kwenda kwangarata ni andu na nanto bateko ateko nanto mamenya uma thene ri jaja akirori kya pipe bakaringwa mbita nanto au kekero ye kunenkanirwa ara ange thene Meru ipipe thene Meru ito manto kidogo ndina mokenda kwa iria nto ugeta ukarugura ndukare kenda bakuona oi gitonga kinene muno ujuria stiro toilet paper chumbe na nambi na itwangura metho twangura njara twitha serviette withiri wana ngirie komi nduke we konde kana ine into mbati value enduke u ingirie komi ezina into biria bikwendekana byongwa nduke u ero enabyo ko biria kawero jure tike nduka yeto Meru itu into ya tissue paper kento ya serviette kento ya chumbe ile itina maana ndene Meru na to muona ama tukete acho na uondine tokaethia to atethwa mbatikire ntokera to kwenda ibira byongwa kuia agweta abyo Meru ni wabato choria nekinondo within mwaka jomwe nondo 3.5 billion ni itengiche kugura ng'ombe mburi nambi nikinondo muraga na kawira barethetie mburi nyinge muno nicho bakuthiuronka acio iba igurire bongwa yes. Meru ni watelete Kenya na njire maka nerendi na Meru ni gitete antu baba umemno muthaura antu baine shimari nene bakira itubau mamatha kome bakinoti urora CND nya bari ko baitere na bakirugi urona ara nyambene so Meru ne kwende koyo serious so Meru bukareka Meru yugo mutarone banya barabara diati bama moiba bendele tukuthoma bendele tukuthikiria uma ibyo mkenda kwa Meru county serious kenyeyi bila Meru otikenya so itobuli kumikama ta ne kwenda mu kama ti we nakiri kora karutia shokaira muri oyunywa Vantiri aya kama tevero mondo so tuli auto kolitaki mondo ete akwe tokene ni tiri kama tevero sana thank you very much na Meru TV mwe murega arugite tempuru ne Meru no tutro to na pro na jeo ne Meru iu inja kwa ataki iti Meru kere do wani ura arane wewe ka kare tia wewe ka ne Meru na iu ingikari teu na Meru ba confirm bo ngwata yes na ibwa sana mu Meru na twabo ira manto nkroki na murungu atotethetie tutekira itoguri tokarema na tutumba kugura timbele tiumba kugura ishimari yetu finally twina maandamano otra dovera Friday twina maandamano mother of maandamano nawo ni mama no tukenda tukaetia baruga na mbi ngunsiawe na ile yao kama tete na arua no kuigwa na ito ningerenya chairman wamenya no ndungare ngari chao chiko kama tete ngutsi kuma Meru cheta kuwegembe ngunsiawe na ileke to exercise mandate jakwaria mwaka president wengwa jadikire tenera emeo imamante tuna maandamano nakwenda kuwa athirikania Friday twena maandamano ya amani yako ya kuona ofisira ndipite ngaba naendelwe na kuona kia tungwe bawe bochoka so twenda kwa ya na notice ke mama nacho kerie mutumo ofisira ya thithitwe na mbeca cia Meru ire ndipite ngaba uke agutho ubu takarika Friday tukareta antu baimenti bembe na batiania bone mutuma ngaba ndipite ngaba na ofisira kethirwa naraenderwo wiko so na tukoya barua kwa polisi twetara Central Police yara ora mutindwa toye payment ya maandamano ni haki tokarure na tote ya tuyeta kukubangana batu kuandamana na wiki yake mutuma na tote ya tairi tuleva twena posters ya kuwa yara tokwenda inyano tore kwaria lakini Kenya eminye kwenda egero ayo walk yumegembe gwatane na ndu batigania bange bamenya saulimenti bejo bange bamebore tuchemanie twinde na tukia baira ambulance
tukia bairangare na nduko toto watonga mwanka tulete grievances cheto ndene ndikuota ko ungabana namenyere monomonto ilord of war atike do turetra ndoa kana ija kuthithia onge ora thithirie muchemure joka thuri agwe kama tangaza wao baatu jo Friday Ameru ora tutegete bumane buinde na there tuthithie maandamano ya there because this is the government, power belongs to people, with the people, by the people, for the people. Thank you very much. Thank you very much viongozi na mkokoona kana. Agweke gotu inambele kuwatokea na Ameru. Bali hapa ingi sana. TV no atwita nabo. Baya na tili mwana tima ile na tukainambele kuwatuisha wakanya nkuruki. Gotu inambele kuwatokea na ibo no tuma kuira Ameru boma. Nonto Ameru bakubatara kumenya imbiyo yongwe kudinambele county yetu ya Meru na kengoba inambele kuwa kimenya maaba kuelewa na maaba kuirwa mafuma. Wewe na umurege wa Meru TV no tuwakara kioni ya kuku mara yatu ambilina kada ina penge bakuinambere kwa bakiringa bimucheura kinu tuboro aliena la chetu boche wigana utemba kuinambere kwa tukiruka yechionde lakini boye gano ndo bwako dinambere kwa udhinga tireti niyo kagudira bambetera ne family zo kimathi mubango ryo kaine rumuri rwa Ameru watu watwena ndi mapiri chionde kuma la chirimo nka la nyechongwa chada na ukinyagu tuwekera mudia omubango wetu mwaka gitakaukange bila wena rumuri rwange lango time bwana ngoda mea kawera gutantu bagembe antu bampara kabarire ngombe na runo ndo abetire banga uwana ni ambote ko una ibamba lele tu ibamba hivi tumele wale ana tote kwaje ka tu yoni